kenna ijoolleen keenya ijoolleen Oromoodha yeroo ammaa kana waan hamtu takka waan hedduu nama sokanneessu argutti jirra ijoollee keenya ijoollee dhibee koronaa vaayirasiitiin qabaman Sacuudii keessatti ajjeesaa jiranii marfeedhaan odeeffannoo akkasuma dhaqqabe waan ta'eef kanaaf dafaatii waliif dabarsaa namni sin jiranii tokko dhibameetiin gara mana yaalaa deemee jennaani achumatti marfeedhaan waraananiit ajjeesan jechuudha. Sacuudii keessatti akkasiin lammiilee biraatiif ammoo ilaalcha isaan qaban duraanuun beeytanii ammas ammoo daranuu itti hammaatee jira waan ta'eef kanaaf ammoo አሁን ማድረግ ያለብን ምንድነው አጠር ባለው ለመግለጽ ጀልቀባ ዲቤን ኮሮና ቫይረስ ዳም አንገማት አርገምነኝ እንጅሩ ዋንቴፊ ቁባነሞ ሸርሸር ጎዳጆ ለክ ነብራን ጋር ኦፌገኑ ጀጀብቱ አከጎዳን ጀቹዳም ቆሪቺ ዲቤ ኮሮና ቫይረስ አንገማት አርገምነ ከራማና ያላት ማሊፍ ደማን ጀቹን ከሰነን ኦሉ ኤጀን ኦቡሌወን ከሰምብራን ጋር gara mana yaalatti maaliif deeman ambulaansii dhaan maaliif nama fudhama maaliif maaksiin afaanii kaataman jechuun keessaniin oolu maaltu jira gara mana yaalaa wanti nama geessanii fi waa lamaaf gara mana yaalaa wanti deemnuu fi yoo namni dhibee kanaan shakkame yookaan dhibee kanaan qabame gara mana yaalaa wanti deeffamuu fi waa lamaaf tokko akka dhibeen kun dhibee nama tokkorraa gara nama tokkootti hin dabarre bakka kophaadhaa bakka addaa kaa'uudhaaf gara mana yaalaa geessanii bakka addaa wanti kaaniif kunuunsi addaa nyaannis bakki bultis kophatti wanti godhamuuf akka nama biraarraa gara nama biraatti hin dabarreef malee icciitiin biraan jiru. Lammaffaa nama dhibeen kun itti heddummaate nama dhibeen kun itti jabaate maal godhanii oksijiinii afaan kaa'an. Oksijiiniin sun maal fayyada? Hafuura baasuu hafuura deebisuu qofa malee waan biraa faayidaa wanti inni qabu hin jiru. Kanaaf immoo mana yaalaa yeroo akkam deemna? Mana yaalaa yeroo kam deemuu qabna mana yaalaa akkamitti deemuu qabna waan jedhu isiniif hima na dhageeffadha ቅድም እንዳልኩት በኦሮምኛ ተናገርኩትን አጠር ባለ በአማርኛ ለመግለጽ የፈለኩት ምንድነው ሐኪም ቤት ምን ሄዶ በጣም ለባሰባቸው ሰዎች ነው ሐኪም ቤት የሚወሰደው አሁን ከሌላኛው ሀገር አልሰማንም ከሳዑዲ ነው የሰማነው ይሄንን መረጃ የደረሰን ልጆች ታሙ ሐኪም ቤት ሲገቡ በመርፎ ተወግቶ ሞቱ እንዲገደሉ ሆነ ማለት ነው ስለዚህ ማፍጠሩ መጀመሪያም ጉልበት ሰጪ ነገር ናቸው መጀመሪያም ከመጀመሪያም ደረጃ ጉልበት ሰጪ ነገር ናቸው እንደዚህ ነገሮች ሀበተ ሶዳ ነጭ ሽንኩርት አትደውል ነትም ብልብላ መይሮተኩ ከናፈሞ አማ ማልኩ ደቀምና ዮ የተኒ አማ ወንቲ ጎቹ ደቀምኑ ዮ ዲቤ ኮሮናትን ኡፍሸክተ ዮ ኮ ቀበምተን ነመራ ፈጋቹ ቆባ ከሰንታሁ ነመራ kophaataa'u malee mana yaalaan deemna mana yaalaa deemtan isin ajjeesaa jira waan ta'eef dubbii qabatamaatiin sa'aatii kana wanti dhufee isinitti meeju kanaaf ammoo wanti gochuu qabnu mana keessan taa'a mana jalqaba wanti manni yaalaa wanti deemamuuf maalidha nama dhibee kanaan qabame yoo dhibeen kun itti heddummaate oksijiinii kennuufi akkasuma nama tokko gara nama tokkootti akka namchi hin dabarsineefi fidanii kophaa kaan malee qorichi wanti isaan isinii kennan hin jiru. Kanaaf ammoo mana keessan taa'asi gadi hin bahina nama harkaan fuudhina nama wajjin nyaatanii dhugina kophaa taa'a maaliif nama biraatti akka hin dabarreef jechuudha. Kophaatti nyaatni isin dalagamee kophaatti nyaanni isin haa kennamu. Ijoollee keenya ajjeesaa jira waan ta'eef mana yaalaan deemina habbatu soodaa fayyadama. Habbatu soodaa akka nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam jedhaniittiin habbatu soodaan yookaan xuqur azbuut afaan amaaraatiin jedhan jechuudha. Waa lamaaf malee wanti isin hin fayyifne hin jirtu jedhan. Dhibeen isin hin fayyifne waa lamaaf malee du'aa fi dulluma malee nabiin rabbi sallallahu alaihi wasallam akkas jedhan du'aa fi dulluma malee yoo ni jettee xuqur azmuutii yookaan habbatu soodaa yoo fayyadamte fedhii rabbiitiin ni fayyita. Kanaafuu waan akka qullubbii adiidhaa waan garagaraa kanneen fayyadama. Gaafa biraatti namni zamzama yoo qabaatan zamzama dhugaa fayyadama. Tawakkal xalallaa'edha. Itti sabbara, itti obsa. Waan takka hin taatane rabbi isin fayyisa. Kanaaf ammoo akkasi beeka. Tana godha. Erga tanas waliif dabarsa. Yeroo ammaa kana qabataman ijoollee dhibamne mana yaalaa deemaniin ajjeesaatiin jiran. Sacuudiin duraafuu lammii biraatiif hagamta akka laphee baattuun beektan hundi keessanuu jechuudha. Kanaaf ammoo akkasi beeka mana yaalaa warri Sacuudii jirtan hin deemina. Deemtanis faayidaa isin argattan hin jiru. Yoo ciisu ta'e malee
mana keessan ciisa yoo tarii isinitti heddummaatee yoo humna keessanii ol ta'e gaafsa mana yaalaa da'a rabbi isin haa fayyisu rabbi umrii isin haa dheessu homaati miti namni dhibee kanaan qabame hundisaa ni du'a jechuu mitiyyuu ምንድነው የዛሬ መልእክት ወደ ሐኪም ቤት ቢኬድና አንዳንድ ምክሮችን ቢታገኙ የተሻለ ነው አንዳንድ ምክሮችን ቢታገኙ የተሻለ ነው መቼስ ሐኪምና ያለ ሐኪምና ከሐኪም ጋር ስትሆን የተለያየ ነው ምክንያቱም የምትጠቀመውን የምትበላው የምትጠጣውን ነገር እያንዳንዱን ነገር ስለሚመክሩ ከእንደዚህ ነገር ተጠቀም ይሄኛውን ተጠቀም ከእንደዚህ ነገር ተጠንቀቅ ብለው ስለሚመክሩ ቢሆን ኖሮ ይሻል ነበር ግን እየገደሉብን ኢትዮጵያኖችን ዛሬውኑ ሰው ታሞ በበሽታው ራሱን ተጠረጠረና ተገኘበትና ወዳው በመርፌታ ወቅቶ ሞተ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ስዑድ አረቢያ ያላችሁ ልጆች መሄድ አስፈልጋቸውም በስዑድ ላይ በመርፌ እየተወጉ የተገደሉ ልጆቻችን ይሄ በተጨባጭ ያየነውና የሰማነው ነው እንጂ ለሌላኛው አይደለም ተግባባና ሐኪም ቤት ብንል ጥሩ ነው የተሻለ ነው እናንተም ለማንኛውም ከኔ ይልቅ ኢንፎርሜሽኑን ሰብስቡና ይህ ነገር እውነት ነው አይደለም በእናንተ አካባቢና በእናንተ ዙሪያ ላይ ያለው ስለዚህ ከናፉ ጆለን ከኛ ዲማ ከነ ዋን እንራ ሀሰው ጅሩ ከና ሜስኒስ ራዱበዳ ኢራይስ ጋፈዳ ላላ ጆለ ከነ ቀበተማ መርፌን ወራነን አጀሳ ጅራ ዋንቴ ከናፉ መነ ያቆራም ኡፋቲክስ ነው አጭ ኦፋስ ሚቲ ሱዑዲ ተሄ በከብራሂትስ ዋን ዲበማን ሄዱም ማንፍ መለበር በከብራሂት በከዲበማ ሄዱማት በር መነታ አኒበር በከዲበማ ሄዱማት መነታ ሌላኛው እኮ አንድ ማውቅ አለባችሁ እናንተ አንድ ማውቅ አለባችሁ ሌላኛው በተለያየ ሀገር በተለያየ ሀገር እኮ እየሰማን ያያልን እኮ ሌላኛው ሀገር እኛን መሳሰሉት በሽተኛው አነስ ያለበት ቁጥር ነው እንጂ ሐኪም ቤት የሚከደው ሌላኛው ሀገር ሐኪም ቤት አይከድም መጠኑ በጣም ስለበዛ ማለትም የታማሚ ቁጥር ከፍ ስላለ ሌላኛው ሀገር ላይ አይስተናገዱም በየቤታቸው እንደሆኑ ይመከራል ከሰው ጋር እንዲቀላቀሉ ይመከራል በስልክ ብቻ ነው የሚገናኙ እንጂ በየቤታቸው ነው ሁሉም የሚሆኑት ይሄኛው የተኛውም ሀገር የተኛውም ቦታ በሽተኛው ቁጥሩ በበዛ ቁጥር በየቤታቸው እንደሆኑ ይመከራል ለምሳሌ ኢትዮጵያ ላይ ከፍ ያለ ቁጥር አሁን ሰው አብዛኛው ሰው አሁን ሰው በጣም ቢታመም በየቀኑ 100 ሰው 50 ሰው ቢጨማመርና ሰው ቢበዛ ታማሚ ቢበዛ ሁሉንም ማስተናገድ አይችልም ማስተናገድ ቢቻል ኖሮ ወይንም የሚቻለው ቁጥራቸው ማለት በጣም ትንፋሻቸውን ለተቋረጠና ትንፋሽ ማውጣት ማስተጋባት ለማይችሉ ምናልባት እነሱም ብቻ ነው የሚወስዱት ሐኪሞቹ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ማውቅ አለብን ከአሁኑ ራሳችንን ማዘጋት አለብን ከናፉ አመራ ኦፍ ኤጉን ባርባክሳ ቢዮ ተብራሂት ስፖርት ስሪት ወጀቹ ስፖርት ማሊ ፈየዳ ዋላማ ፈየዳ እንተኮ qaamni kanke duruma huwechuudha dhibi makanaan alattiyum akka dhibe qaamni kanke jajjabaatu sitaasisa akka qaamni kanke jajjabaatu sitaasisa ispoorti dalagu jechuudha namni qaamni nama ispoorti fakkeenyaaf namni tokko gaafa dhibamu namni ispoorti dalagu fi namni ispoorti hin dalagne gaafa dhibamu walqixa hin dandamatu namni ispoorti dalagu fi namni ispoorti hin dalagne kanaafammoo ispoortii dalagnu qaamni kennan jajjabaata kanaafammoo humna corona virus ofirraa ittisu saffisaan harkannaa jechuudha lammaffammoo ispoortii dalagu wanti inni fayyadu qaama keenyatti oo'uwa adda qaamni keenya oo'uun dhukkubni dhibee corona kun ammoo nurraa badaa deema nurraa fagaata gaafa qaamni keenya oo'u dhukkubni nurraa fagaata gama biraatiin ammoo corona wanti inni jibbuu fi wanti inni hin barbaanne jiraate qabbanaa fi oowwaa fi waan oowwaa qofu waan oowwaa hin jaalatu corona waan oowwaa hin jaalatu qaamni kanke oowwinaan sirraa laafa qaamni kanke oowwinaan sirraa fagaata yoos keessas jiraateen qaamni kanke oowwinaanii sirraa fagaata waan oowwaa sitti dhunnaanii sirraa fagaata kanaaf ammoo ati dhibee saniif saaxilamuu hin dandeessu jechuudha dhukkubbiin isaa sitti hammaatu jechuudha kanaaf ammoo ispoortii sirrii dalaguudhaan waan oowwaatti fayyadamuudhaan akkasitti rabbii keenya abdannee rabbii keenya hidhannee rabbi irratti tawakkala jennee bi'iznillaahi ta'ala ni fayyinaa jechuudha kanaafuu akkasi jajjabaadha abdiin kutatina waan takka isiniif hima dhibee koleeraan beekanii koleeraan beekanii koleeraatu
gaafa nama fixuuf deemu jedhan gaafa nama fixuuf deemu nama fakkaatee dhufe jedhan nama fakkaatee jaarsi tokko manguddoon tokko karaa deemaa dhufee wal arge jennaan yaaboo garam deemte jennaan nama fixuu deemaa jedhe ani koleeraadha nama fixuu deemaa jedhe nama fixuu deemta nama meeqa fixuu deemta nama 500 fixuu deemaa jedhe akkasii namtichaan wal bira dabranii namtichaan ganda seerra gara karaa wayii deemuu jira imaltuu wayii deemuu jira namticha kun ammoo koleeraa fakkaate namni koleeraan nama fakkaate dhufe kanaaf dhibeen koleeraan nama fakkaate dhufe namtichaan gandarraa baha garam deemte jennaan ganda kana seenee nama 50 fixuu deemaa jedhe 50 fixuu deemta bira kutee jechuudha dhibeen koleeraa maal ganda san seenee nama fixe namni fixuu deemte jennaan nama 10 jedhe 10 fixuu deemta dhiisee bira kutee jechuudha dhiisee bira kutee jennaan namtichaan gaafa imaltu deebi'u ammas koleeraadhaan wal argee jechuudha yaaboo maaliif kijibda jedhe maal jennaan nama 10 fixanaan jennee namni nama dhumatame jedhan nama 50 jedhe maaliif kijibda jedhan ani hin kijibne jedhe an ka rabbi na erge an nama 10 fixeen namni 40 ammoo ufumaan dhume shakkimaan dhumate koleeraa anaka koleeraatti nama 10 fixuu dhufe namni 40 ammoo ufumaan dhumate shakkimaan dhumate walitti nama meeqa nama 50 dhumate jechuudha kanaaf ammoo nuti duraahu qophaa'uus qabna fuulduras ammas koleeraan dhufuu baatus qophoofne eeguu qabna waan ta'u hunda jechuudha kanaaf ammoo jajjabaachuun rabbii keenya irraa abdii murachuu dhabuun rabbii keenya abdachuun cimee itti fufuu qaba cimee itti fufuu qabna rabbi abdanneetiin waan jiru hundaahu fuulduratti itti deemuun sodaachuun duuba deebi'uun maal jechuun hin jiru maal gochuu qabna of eeggannoo guddaa nama cabbaatu dhiisuu hara keenya saraan dhiqachuu waan barbaachisaa ta'e waan haakimni jedhe hordofuu waan achirra dabra dhufee fi hara kennachuu dhabuun wallaahi wanti hundi waan rabbi qaddare wanti hundi waan rabbi qaddare kanaaf ammoo sodaachuu hin qabnu yeroo ammaa kana sodaachuu hin qabnu dhibeentu eenyu qabdi eenyu ajjeefti iman hafne karabbi rakkatabe ka irratti hin katabamne kanaaf ammoo namni dhibee kanaan qabame hundi ni du'aa miti kanaaf ammoo jajjabaachuu qabna mana haakimaa warroonni Sacuudii jirtanii mana haakimaan deemnaa galatoon wal faadhaa ስለዚህ በሳዑዲ አረቢያ ያላችሁ ልጆች እህት ወንድሞች ሐኪም ቤት እንዳትሄዱ ሐኪም ቤት እየሰማን በመርፌ እየወጉም በኮሮና ቫይረስ ተጠቁትን እህቶች ወንድሞች እየገደሉ ስለሆነ ሰው ወደዚህ መሄድ የለባችሁም ከናፈሞ ስለዚህ አላህ በቅርብ ቀን ነገ ዛሬ ሳይል አሁኑኑ መፍትሄ እንዳመጣልን ኮሮና ማምጣቱ ደግሞ ለኸይር ለበጎ መሆኑን አላህ ያድርግልን ኮሮናው ደግሞ ብዙዎቹን ምድሩትን አስጥድቶ መጥፎቹን አስወግዶ ጥሩዎቹን አስቀርቶ አስተካክሎን እኛ ወደ ተውባ ተመልሰንበት እኛው እስትግፋር አብስተን እኛ ወደሱ ተመልሰን አላህ አስጥድቶ ምድራችንን ሰዎቻችንን ሁላችንም አስተካክሎ ወደሱ የምንመለስበት ኮሮናው መሄድ አላህ ያድርግልን ኻትማችን አላህ ያሳምርልን እድሜያችን አላህ ያስረዝምልን ሁላችንም ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ ለዛሬ ያስኩላችሁ መልእክት ይሄኛውን ይመስላል ለሁሉም ሼር አድርጋችሁ እንድታደርሱም በዚሁ እጠይቃችኋለሁ ስለዚህ የግዴታችን እንወጣ ግዴታዬ ምንድነው የሰማሁትን ያረጋግጥኩኝ መልእክት ለእናንተ ማድረስ ነው ከናፈሞ ድርቀምኒ ኪያ ዋንን ኦዴፈደ ዋይን ደገ ዋይን አርገ ሲምብራን ገ እስኒስ yodandeessan ergaan kun ergaa qabatama waan ta'eef nama dhimmi lalatun ijoollee keenya hunda warroon Sacuudii jirtan hundi keessanii waliin gaha biraan gaha sheer godha rabbi umrii keenya haa dheeressu rabbiin sababa dhibee koronaa kanaatiin miidhamaa hedduu ol qabee jajjabaa hedduu gadi qabee ka'anaa jedhee ana malee namni hin jiru hunda gadi qabee laafaa miskiina rakkataa hunda ol qabee dachii qulqulleessee wal qixxeessee nu qaceelchee istighfaar isaa baay'ifnee gartee isa deebinee tokkummaa isaa guddina isaa murteessinee
صل على محمد صل على محمد صل على محمد دبين كنس خير الأفدفه خير الأفدمو واسرسه وابلسمتي خواسرسه ديبس خواسرسه ديم ربنا وهاقولون مسجد وانشفن كنور شفن نورا بسيسه مسجد وان نورا دوات أن نوجوتسه خير الأن ربنا وهاقولون قالتوما هندمتك سوالي دبرسا كنا هم قالتوما هو راولا دبنا ربي سوجنا جراتهم وانتهارا يجراته ندفع سني فيما أدرس نجار كالله تملشة أغنيا شوالهم بالله شبت سلام نولين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.